jesu prevare zato što neki ljudi naprave neki važan sajt koji ima slično ime kao pravi i onda, na primjer, postave neku cijenu, ljudi uplate i na kraju ne dobiju ništa. Druga strana je to zato što nam je narušena sigurnost, nikad nećemo znati ko je iz ekrana, neko možda koristi wish change, na primjer kad neka starija osoba upotrebi čas neki glas devojčice preko neke aplikacije i na kraju kao... Dobre strane interneta su to što možemo lako da pronađemo neku informaciju, možemo da se čujemo sa prijateljima koji su daleko od nas, pogotovo u ovo vreme kad vlada ovaj virus, a loše strane su to što loše strane su online kupovina preko nesigurnih sajtova i to što nismo sigurni sa kim se tačno dopisujemo, ne možemo da budemo sigurni. Dobre strane interneta su zabava, komunikacija sa prijateljima, to što imamo alate za neke školske projekte, što imamo pristup ljudima koji žive daleko, a loše strane interneta su cyberbullying, ovisnost o društvenim mrežama, šteti očima puno i to što ne znamo ko se nalazi sa druge strane. Ove stvari su što možemo da plaćamo račune preko interneta, možemo da čitamo knjige i možemo da u zabavu. A loše stvari su što neki ljudi beže stvar života i kupljenje tvojeg vremena.